Pozdrav saklovi moji, dobrodošli na video. Danas igramo agar.io Battle Royale. Da, Battle Royale, da, dobro ste čuli, Battle Royale. U Europe smo, samo da smislim neki nick. Ne. Ajde, baby, ali šta ne valim. Waiting for players. Kako ste mi danas, šta radite? Šta ima novo kod vas? Šta se radi? Jeste dobro? Uživate li u današnjem danu? Kako vam prošla nedelja? Jeste završili školu? Stavite na polaganje obveze, zastavite like, share i subscribe, pretplatite se na ovaj kanal i survive. Gledaj, jesmo krenuli? Jesmo. Opa, tu su... Oj, ne, mačko. Dođi u epi vamo, da te čikadule, ajde ne. Dođi lepi vamo, da te čikadule pojede. Samo da te vidim gdje si, a tu si ja prevelik si, majko ti je veliko. Op. Nešto će ovo super da bude. Safe area shrinking. 42. Unnamed cell, absorb an unnamed cell. Kako ćemo mi ovdje da guzove im poderemo? Sad sam s ručka, pa mi ne zamjerite ako ste čuli kakve zvukove. Ne znam koliko. Ne, zeznuo sam se. Ova me prati, jer internet 40 dana. Moram da skupim. Ne. Aj, jebim ti sunce. Će me baci pa... ciganine jedan. Hello, it's me, Matika. Bitch. Je li bitch ili bitch? Yo, mama, come here, money. Neće to riječ da kažem. Samo da vidim, 38. Ne znam kako je ovdje čik, nema nešto više mnogo ovoga. Ok, jedva čekam ja. Ima i nešto kao Battle Royale.io. Ako znam, to je isto neka fora kao sa puškama, ali isto ovako kružići. Poland, Poljska. Nekog sačerat. Kako sporo rastemo, joj. Ja Slade, Poland, kam hi Polska. Nećeš, znaš, kjeva jedna, smrdo jedna. Pi, ate. Dođi ate vamo. Save zone, ma ne, vrat se unutra. Go to safe area. Još 27. Ja samo 146. Propalo se. Zaboravio sam više i ovu igricu da igram. Pi. Je li ovo Dogo? Dogo, come here. Come here, Dogo. Već si od mene, majko ti je bilo. Ne. Evo, samo meni možda se desi. Svaka mi čast. Ništa. Sad ako znam, 51. Još ovaj put, ako ne uspijem, izvršavam samoubistvo. Džukela jednih. Pa dođi. Green. Daj malo.
što ti? Tak, brate moj. Ne koristi veliki što napravi. Ja se lično nadam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe. Pretacite na moj kanal, Dule Brat Lud. I mi se vidimo nekom sljedećih klipova. Do tada, ćao.